Kerunyi Bormati Kulalong Kimuki Japan Banget Hangkiso. Karbi Youth Association Lapen Karbianglo Indigenous Youth Association Latem Cipatir People Say World Environment Day Katalongpon. Langtat Borpura ME Lapen High School along World Environment Arani Katalondu. Birthelong nursing lersa 90 pulote thengpi thengprang ke dota kenang sat lapen thengpi thengprang jong se abi pulote tomon arbita abi lo lasansi langthat borpura ME lapen high school alongta wall environment arani pacheton dung si thengpi thengprang aro ke pon pado lapen labang so thengpi ke along school president Chatur Singh Teron lapen borpura arong akang bura pusitami chitong dun lapen borpura ME Lapen High School Headmaster Ben Chinglok staff to on atum chitong dun pen wall environment arani misen pen pachunpot. Today we gather here to celebrate and observe 5th June as World Environment Day at Borpura English High School and Borpura English ME School, Langthat. The reason we are gathered here and observe World Environment Day is to protect our art. To protect our art for our futures, for our betterment of the art. And it is our duty to save the art by conducting several activities like planting, conserving waters, and various activities which we can help our art remain green and clean forever. So on this day we celebrate World Environment Day by planting more than 50 plants in our school area, school boundary, and we donated some of the plants to the villages to bring awareness about the art, our mother arts, and how to preserve our art for our future. That's all. Thank you. Nijang Karbiang long lakat roksi kublikan student si Keruni Thana kaparlo kilometer hingi an bagduji Bormati Kulagaro arong along inut anjuna sangma garu pi patawi nipai plia ajo habira kimuke chopet kisung kacetong na lapen anjuna sangma amitang ahema panhan kaceton di aphan haditen kimuchawan lo lapen labang so akimu aniwang aninganwang tak kichuwer akimulo konta patawi ajo ke kupia podlo ni chodet minit thongke ba phik bang ke thong tak kisuti ruilo lapen aningwang phak amat turun edat lo lapen fuar tingaret pen dan hini abangke aning wang chot ama lapuang komjuri jelang lapen onjuna sangma abangke mensi komjuri amat hospital an wanang ko ko pusi kharang ke thingno lam tinang pachinido জঙ্গলত পাইছে নেকি জঙ্গলত আনি মানে ৰাতি খুৱাইছে ৰাতি খাই মানে তাই ভমিটিং হৈছে ভমিটিঙৰ পৰা কমজোৰি হৈছে আজি মানে মেডিকেলত এডমিট কৰিছে কেই ঘণ্টা ভিতৰত হৈছে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৈ গ'ল তাৰপিছত কেইজনে খালে তিনিজন খাইছে দুইজনটো মানে অলপ বস্তু আছে ইমানখিনি কমজোৰি মানে তাই মানে বেছি চিৰিয়াছ হৈছে এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে এতিয়াতো চেলাইন দি আছে চেলাইনটো মানে অলপ কম দিছে নিচিনা হৈছে ছোৱালীৰ নামটো কি আছে অঞ্জনা চামা ক'ত ঘৰটো বৰমাটি কলা আৰু মাছৰুমটো কি মাছৰুম হ'ব পাৰে জংগলী মাছৰুম মানে এইটো মাছৰুমটো আগৰ পৰা খায় নেকি আগৰ পৰা খাই আছে
Pini wasing ni phai for ni Karbi Youth Association na pen Karbi Anglong Indigenous Youth Association na tung pen patir people si Longnit High School along wall environment di talon pono. Tapen usomara tu mapan si tami adol kedo atingpi arong si tami ron pono. Bangso katalon pono long Karbi Youth Association na may puja mar lapti mungkong chun bangsar abinas komsa dihin rim bangsar Sanjay Kro lapet Karbi Anglong Indigenous Youth Association amay pusar stelin ingki kong chun bang sa Roshan Teron lapet members sa dumduan pa sa dong si mission na sa angdeng pachun pono. Lapet Karbi Anglong Indigenous Youth Association amay pusar stelin ingki ben kaning jepon atingki pini arnike anutin si tami tingpi irong ibek nangji lason India along bang Haroi sira plikep kror an amuni dola se anutin pen irong le epon positami bang haroi sira plikep kror atheng piarong bang pon po posit lam the paklang po dipu penang kalo Alberta Heroskin Bay Northeast Bay News Kapini Wall Environment Day tarik 4 ni Pethea dang long stambe Wall Environment Day talon pon lo la so long kaduga be Karbi Anglong at aratum phan same Wall Environment Day talon ni phansi kaduga be ta choro perfect lo nitum organization Karbi Anglong Youth Association pen Karbi Anglong Indigenous Youth Association tum chelang pet pen dak long nit high school along Wall Environment Day la so talon pon long kaduga be phansa kiro pilo lasi Wall Environment Day pini ason ke itu ma kupai ke me lason thata aningkan bang same tum Wall Environment Day pati pon bom lasi lasot pini abang ke Wall Environment Day ke talon bang ke laki team abang ke lalo land restoration lapen desertification pen drought resilience laso puthak team NPC pini tadak talon pon lo ampen laso UN resolution ateng pensi la Saudi Arab long sikit dak si pathe pon lo ampen laso pen pirthia dang sambe itum non ke talon pon ba bikhek itum kenang soda bangke lalo ye thengpi thengprang itum global warming a joini vir bom lo lasi laso athe alang roi lang jeng thengpi thengprang tangjok nai ulo tangte itum thengpi e o nangpu lasi kaduka we da anutin le jong si India lo long same anutin le e pu same itum long 140 crore amuni do la so long inut nut jong si irong rong e pu same itum ladak ko ane 140 crore arong dak nang reng po la so si itum non itum lang loi lang jeng pu same ba itum thengpi thengprang long do u pulata itum forest greenery itum dolo pulata ante itum Karbi Anglong same ko ane kin environment tumon pen chenglok lang arvi nang jang po arvi dolo pulata ante itum laso thengpi thengprang ke thepo engke laso pen itum tumon pu same lang roi lang jeng same ton pen prang ateng ki pawang i phansi kaduga we same itum la so thengpi thengprang enang ko lasi nitum asonga hin penge chuni bang kan tum bang lalo je kaduga we same la so arni pugali lo pini arni pens ki cheng lo lasi arni anutin adon tin same thengpi thengprang ki e phansi chuni pon pardon hala ba so me long stock ke ko phase tum han churu par piklo pinitum 5 June arni 2024 ani kai ke som ki thea dang long tum la world environment day po ani tum pachiton pensi pinitum adak long ni high school along bang sila dak principal penching lok head pastor penching lok ang tu benang cerap men student si ni tum pini so world environment day ani pachiton sin tum la so long ni high school along ni tum thengpi arong ki kon sai tene deng kon lo ni tum la ba tum Karbi Youth Association la pen Karbi Anglong Indigenous Youth Association KYA la pen kaya song ni celang pet pen sin tum la bang so program ke world environment day ni bang ken tum talon pon lo la pen la bang so world environment day abang Karbi Anglong akang pi tum ta me la tum ka talon pon FG aphan sin tum ta juni ro la pen la bang so abang ken tum natural resource la pen ching lo la pen ken natural environment pen ching lo la kapre mining resource pen ching lo kapre la thaya put tu
Kita mi sen pan sili tu labang so world environment day bang ke kedeng dun kenang sot lapen itu prang ke bang teme kai ke teme la son world environment day bang ke kedeng dun very fancy prang ke bang tu munta bori poning la li tu natural process ke li pan bang ke kai ke ta thing pia rong bang ke pang jok lapen chinglo kalana bang ke kenang sok la si labang so pini yun fight ani pacheton sin tu bang so world environment day bang ke ni tu mori son hoye hit tame patir pi ponsi labang so program deng pono kimi sen phamangke sting pitang prang ro tame ke pona sai deng pono kimi tu han siniram ke in kon